Leonardo da Vinci velja za enega največjih renesančnih mislecev in umetnikov. V slovenskem jeziku bo kmalu izšla njegova celostna predstavitev, knjiga Neskončni Leonardo, ki jo je napisal eden vodilnih raziskovalcev leonardistov na svetu, profesor Alessandro Vezzosi. Bili smo v Firencah, kjer nastaja unikatna knjiga. Leonardo da Vinci je bil renesančni genij. S tisočerimi znanji je obogatil svojo in našo dobo. Con tutte le correzioni nella conoscenza della sua vita e della sua opera, perché dobbiamo oggi uscire dalla leggenda, dal mito e affrontare la verità, i documenti, le opere. E il libro propone una sorta di enciclopedia, sottolineando alcuni criteri. Per esempio, l'arte, la pittura sono anche filosofia e scienza e sono un modo straordinario per l'artista di intervenire nella realtà e cambiare il mondo. È una sintesi di utopia. Leonardo opus je še vedno ovit s tančicami skrivnosti. Strokovnjaki so nedavno razkrili njegov sfumato. Raziskovalci ugotovili, da gre za izjemno številne sloje barve, ki jih je Leonardo nanašal na svoje slike, zlasti na obraze svojih portretirancev. Debelina teh slojev je približno 40 mikronov, ugotovljeno pa je bilo z najbolj sofisticiranimi elektronskimi napravami, da gre za 20 do 30 slojev. In šele s takim nanosom lahko dosežemo učinke, kakršne je dosegel Leonardo, oziroma jih za njim ni dosegel nihče več. Tako kot je bil izjemen Leonardo, je bila skrbna tudi priprava in izdelava knjige. Za vezavo ene knjige potrebujejo v delavnici blizu mesta Monza okrog 20 ur. V knjigi je nekaj listov iz pergamenta. Gre za dela iz zbirke angleške kraljice Elizabete II. V gradu Windsor. Tudi platnice so iz kozjega pergamenta. C'è un unico conciatore in tutta Europa che fa ancora questo lavoro a mano, le lava a mano con la pietra pomice e poi le secca, poi le rilava, poi le secca, poi le rilava finché non diventano perfettamente sottili e lavorate. Esattamente come si usava ai tempi della pergamena. Con questa macchina scaldata a gas, quindi col fuoco, si possono ottenere queste decorazioni. Knjiga Neskončni Leonardo sodi v program, s katerim skušamo v Slovenijo pripeljati najbolj odmevna, najpopolnejša dela o umetnosti, ki smo jih do sedaj Slovenci lahko gledali in občudovali samo na sejmih. Knjigi je priložena serigrafija Poročni portret mlade dame, delo, ki so ga Leonardo pripisali šele pred kratkim. Questo dipinto, che è stato battuto all'asta in America $10.000, dopo sembra che abbia un valore inestimabile, in quanto assegnato appunto a Leonardo. Leonardo je veliko potoval. Nekaj let je živel v Piombinu, na zahodnji obali Italije, nasproti otoka Elba. Tu so zdaj eksponati, ki so bili nekdaj v muzeju Ideale v rojstnem kraju Leonarda, v Vinciju. Razstavljena je tudi hidravlična turbina, narejena po njegovih načrtih. Leonardo je iskal vzor in navdih pri drugih umetnikih in različnih mojstrih. V Firencah je natančno proučeval gradnjo kupole slovite katedrale. Questo simbolo universale fu costruito da Brunelleschi con straordinari accorgimenti tecnologici. Leonardo studiò e nei suoi manoscritti lascia traccia delle macchine da cantiere brunelleschiane. Leonardo je tesno povezan s Firencami. Užival je v prepletu tamkajšnjega sakralnega in posvetnega življenja. V galeriji Uffizi hranijo 3 njegova dela. Due capolavori di collaborazione giovanile, l'Annunciazione e il Battesimo, riferibili alla bottega del Verrocchio. E poi quell'Adorazione dei Magi, che rappresenta un culmine della gioventù artistica di Leonardo e un momento di grande trasformazione, che apre alla maniera moderna, qualcosa di estremamente rivoluzionario.
Knjiga Neskončni Leonardo s številnimi novimi podatki je imela v Italiji dober odziv. V teh mesecih se v različnih italijanskih krajih pripravlja slovenska različica, izšlo bo le 500 izvodov. Naklada je omejena, saj bo po vsem svetu dostopnih le 5000 izvodov.